Serikali ya kaunti ya Masako kwesela kwa muvea wa maundu ma amuika ni twaisi walanio uwe mwanya wa kuvundisya amuika ngili tatu mautuika meka udhokanio wivo televa wa mota na wangali. Kuna na minisa muveani wa kisomo na amuika Masako Muandu Dr. Consolata Mutisya ni kanaki kiendaniti na molo towa gavana wa kaunti Masako Muandu wa vinyedeti wa kutethesya amuika kukwata mautuika makwiyukilia kiukwati balana mo amuika makadhi ya itambeji maiweta tayo matethesya ya kukwata mawea. Daniel Mwangala ena mauvo. Muveani wa kisomo va kaunti ya Masako Muandu Consolata Mutisya elesekana walanio wendaneti na woloto wa gavana wa kaunti ya Masako Muandu wa vinyandeti kwatiania na watho ula gavana a excellence wa vinyandeti wathite ma youth maitu kana kama train kana kama empower mubango suni wende nitinonie Machakos Youth Service mamina their training na menuka na ti chuma kiki na bitie nitinonie alama youth ngili 3 mosetwe in each ward katika training ya driving nunambiye last week wa Monday after twa launch wa kanoya wa chuma kithelu nake director muveani Onesmus Ituo ni waelezekana vena wongeleku wa utalo wa mwikala mosetu kulika mavundisioni ama uteleva wa mota mwana ngali nikenda kukithikana utalo wa mwikala methito menya mamu nune kosa mawia na mautuika ni matetheka. Last year twakonie 1200 youth 400 mamboda 400 ma driving lakini you excellence ni kwenda no ni mwika uyende iwa ne wea ni skills ino no ngelie tu somathia ciana ngili imwe boda ngili imwe driving na ngili imwe digital kwa kitumi kiu excellence no is the skills ino ya driving na boda no kwenda kwa empower ciana ciake cia Masako nikana ithene cia kwata skills isu na kila mundu enda tona ku sustain na langi mrona kwata mawia nikitumi niki balata tambuka isisene sikivothokanio kula mwika maende na utwaisya masomo na kwithi wana unene namo walaingi mo makathi ya walanio maenda uende na mwika maikulu ameyumila kwa wingi. Na naomba sana mama ukuwe na hiyo moyo uzidi kuleta empowerment. Nataka tuendelee zaidi. Sasa mimi nimesoma driving ya pikipiki. Naomba next niende ya gari. Mama ametupea fursa ya kukuja tuweze kujua na to get those skills. So if you know you're a lady na uko hapo nje, just make sure you come for the project because it's free. Na najua wengi wetu hatuna that money to go to school. Maybe we get the skill but mama ametupea bure na mama anatupenda sana. Kwa hivyo tukuje, we get the skill and we get the license. Itiutetheka na kwenda na license ndio ndio amba yatwa mana pais muni tena umya muhuko kwa witu asia bwetu enda twatetheka ndio atuya jao leume zane na mbeza muhuko na ito ambia kwa na maondo azima ende na tonga ngime kana ibelani lakini bayo mu wasaona au kidia mwika mede na kepawa takima mawapeka ndanyo mondo yu minister Consolata Mutisya ni wakule na mwateti mavetange uteti melatini teno nelezekana kuvikia vu amwika ni maminete utetheka ungwa mawali ni meki vudhukanio wivu wala wa MYS nongi wonewa mautuika meki vudhukanio tama uteleva mautumi wa kompyuta kati wangi programu hili se yambia pe andu maetete ndeko kana siasa makona kindu kiki gisaendea ona ndimina moyumwe lakini yu ona andu mama Masako ni monete kindu kicha iwo ni real nundu ukaikila village no wase mwana wa Musyoya MYS mwana wa Musyoya no 90 driving ni kindu touchable kindu to na kuona kwao ana siasa yundi makulia kethabe osindu mubu wa kiti cha ubu wa Daniel Mwangala Mutongo TV kuva kaunti ya Masako.